ayaw mo iyana, wayrun halga mo sabab sin miskin kau. Ayaw mo iyana, wayrun halga mo sabab sin wayrun kawasa mo. Ayaw mo iyana, wayrun halga mo sabab sin wayrun pangiskul mo. Ayaw mo iyana, wayrun halga mo sabab sin bukun kau maraw usog, bukun kau maraw babae. Sa kuno malawa in halga sin manusia, apabila malawa na rin doon kanya in pag-agama. Amo na in agama Islam. Minsan pa biadin in banus sin alta mo. Minsan pa biadin in laggo sin kawasa mo. Minsan pa biadin in taas sin pangiskul mo. Minsan pa biadin in dayaw luparagbus mo. At kala wala dain doon kay mo in agama Islam, wala mo piaragbus hagin hawabaran mo, tartantuin ikaw yan, wayroon halga mo. Sa minsan pa, inlamay mo bulad, inlamay mo asin, inlamay mo tawyo, makakaon halom sinhang kaadlaw, makaminsan, damikyan hapdi unisab, harugaing adlaw, sa bang dumatong na in waktu pagsasambahayang sumambahayang kau, bang dumatong na in waktu pagpupuasa magpuasa kau, hinangun mo impyang daakan kay musin Allah, iban layuan mo impyang langan niya, tartantu ikaw na yan in sa halga manusya halom sin dunya ini. Sabab may ta mga palanggungan na muhaagama Islam, sabab in dunya ini, wayroon ini halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi mahalga in hambuk pik hilam, daing hadunya ini. Ikaw in sa halga manusya, sabab mayta nakawa mo in maksud sing kapapanjari kay mo maray pababaw sin dunya. In ummul mo hawpo da. In maksud mo ray hindi hababaw sin dunya magparagbus sin agama Islam. Bang wala mo piaragbus in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hagin hawabaran mo, ikaw na in sa lugi manusya mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, lugay sinyan kay mo in pag-agama, nag-aagama kaw sin agama Islam, ayaw kaw masusa. Ikaw na yan in sa halga manusya. Minsan pa, in pangatod kay mo sin manusya, wayron halga mo sabab sin miskin kaw. Sa tumtuma, bang yanda kay mo, naparagbus mo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw yan in sa halga manusya, halaw sin dunya.